Finally. For 2 days, kabot na ginbinan eh. Siguro may agi na eh. Pero nagabinan, may gali, walay ulan. So, kumusta man? Worth it ba ang CR? Mura na yung kabuang sa mga tao dito. Hindi pang isa. Kuhan eh. Pero in fairness, gwapo gid siya. The architecture is good. Mura gituyo. Naaman niya sa kuhan. Naaman niya sa Divisoria. Gibukat sa mga tanis Divisoria pero gwapo. Labi na magsiga-sigang suga. The best. Pero murag dagan lang gid kay tao. Sabi kalagahan. So, kinanglan mo balik din sa buntag kameran to. Okay. Kasi mas kaman na pagtulog. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Au revoir, bonsoir, bonjour. Pâtisserie, boulangerie. So, musta man? Araw po. Kapoy? Ubak. All the way. Gabi nga obo? Fresh from Philippines. Free with flu.